Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan karunia nikmat di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan segala aktivitas kita di dalam kehidupan kita itu karena cinta Allah kepada kita. Karena Allah menyukai kita sehingga Allah membiarkan kita melakukan apapun yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, di panasyaga itana pura rifigau sampaja wajita rifang Allah Ta'ala yang dari itu sampajam mengaribi masih bawai pada jamak, mudah-mudahan pada angka kiri itu mak bere jamak na yero apalan na insyaallah mega resesena fang Allah Ta'ala. Jadi iro wadik ke makasin fang Allah Ta'ala wading ila figau iro sininna jama-jama engkai na perintang fang Allah Ta'ala nasaba tan rafa pujinna fang Allah Ta'ala rikemana na yulle ro pigau iro gagai nasaba de na malamma rifigau iro agagai agaga na perintang fang Allah Ta'ala na dibelai iro sininna no na pesangkang fang Allah Ta'ala na riko de gaga fapoji poler fang Allah Ta'ala degaga famase poler fang Allah Ta'ala batana famase elo poler fang Allah Ta'ala tandana pojita atana fang Allah Ta'ala sehingga nawereki isim fang Allah Ta'ala untuk pakuleng untuk figa isininna jama-jamat tarilalan na tuangata maka to propengang salau endreng yang mapassalam ala alim alabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari itu Nabi ya simatai jelo kaki lalam malempu jelo kaki lalam madecing. Asukuru kam maraja tau angkai ratewi nabita resesena. Yang kami masih bolong-bolong nabita menyaksikan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan mereka, iman mereka akan mudah karena mereka mampu menyaksikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ide tau de nang kairita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kumatopek ki laurialena. Maka angka gelar khusus nawereki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga patalar nawereki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu sila surang. Yang kanang kasih waktu Nabi narampirelo na sahabat para sahabat na Nabi maka da mudani kak seding dri sila surakku. Ya pada maka terterang sahabat maka da cenniaga idi sila surat ta surana Allah Ta'ala maka Nabi tak cennia ya pernah sengi kumanang sahabatku ko ya tapi makutana yang kasal sedina salam kutana maka tiga pada sila surat ta surana Allah Ta'ala maka Nabi tak iya rosila surat ku ya dek nang kanita ka na ike matappa ilau di alaikum angka matu sewotu atau denang kanaita ka denang kanaita bulu mataku denis sengi warna oliku makada maga denis makada maga tandreku na yakia yakin ilauri iya matappa ilauri iya makada angka ritalla Muhammad surona Allah Ta'ala nama muarewi siningu masalan kera musyrifang Allah Ta'ala idina namassu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Jadi idik dia nang kerita Nabi tak mabela, masya Allah, berabad-abad jauhnya.
dia nang kirita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamare ro tapat tadi angkangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala ki fang Allah taala nania papada Tuhan aseng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka na lagi ritu sila surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya dibawa dari fang Allah taala mamuarewi fang Allah taala nataro kiri onrong kami na matan rewe ria sudah mendena fang Allah taala ri onrong kami na malabie ri onrong na pure fang Allah taala na furannu sinin na rufatawe iya na cinnaye sinin na rufatawe ri lebo na yewe lino. Tapi kita khusus umat Islam tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah redha kepada kita. Dan ketika Allah redha kepada kita, Allah memberikan rahmat kepada kita, insya Allah maka Allah akan berikan kita balasan, yaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mamari fang Allah ta'ala nataro kimattu dalang iro onro malabiero si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini surah kun karam surah fang Allah ta'ala. Ya melo falatuka kirelano to sinampa ya naritu ritalla ay asukurukan dari Allah taala ya mangi tawe nama dari makura syukur Allah taala nasaba aderanna naisengi pahangi aderanna na pahangi ritalla tiga riaseng asukuran dari Allah taala. Kenapa banyak orang yang kurang bersyukur kepada Allah karena belum paham bagaimana kesyukuran itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada toreking di kendaraan. Ya kumacam itu memang motor denis singi mang moto nasabadi na pahangi agria sing moto maga batina lai pajok kagas na personal na nasabadi na pahangi tahu sehingga de na pojila daerah sengi auto ya dina puji nendreki auto pajok auto magi makurapah ngiri ditujuna resengi auto makuto ni ru talla ya syukuran de fang Allah taala ya kodek na pahangi tawe makarate ga se syukur fang Allah taala madaring itu tawe makura syukur di sesare jangan na fang Allah taala ya untuk memahami kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala melo kapalatuka kisah di kisah ya daga cerita Islami ya wadinge palab bang ilauri ikemanang wadi mereki pemahaman ya naritu angkase di tau kasiasi mangolor se dia guru maka de guru Yerona sengia etaku nak mondro rilino kasiasi ya aga kira-kira solusinya iya guru ya makare guruna nasabab waktu ida tawaca makare talla guru makada aga kira-kira solusinya guru nasabab metala dan nasa ditur lebok na wetanaye tuli kasiasi mak bahkan ia mewaki tuo si di bawah sulara silampa bawah sulara ananya silampa bawah waju. Ya maka dari guru nasi di bawah rumusnya itu, saya di bawah kuncinya itu. Syukur kepada Allah Taala, syukur kita ungkah. Nah, insyaallah na tambah ke kimatu Allah Taala na reko musukuru ki itu na bereng Allah Taala wajum musilampa suara musilampa. Nah sefikku cara na melo syukur. Keluar kalimat. Maka pikku meka syukur meka syukur Allah Taala na reko itu mir na renga waju silampa sulara silampa. Nah, ada kalimat tidak syukur kepada Allah sehingga pole yang ingin ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kuasaan Allah taala na pamiri angin lopoi sehingga ilutura wajunna ya maka de guruna syukur magati ya syukur ko magati ya ko de syukur lututo sularamu maka rafik ko bicara na meka syukur Allah taala na nala sirus wajukku nasani na fata desi wajukku muncul kalimat seperti itu sehingga na polis yang ingin Allah taala lututo sularana iya iya maka capun itu syukur na magati ya kodek mu syukur na mona sengia tu nasaba sula wajummu nala na nulturun yanging sulara mu nulturaton yanging ya kodek pa mu syukur cicenge namo lain na luturan mana to Allah taala
Ya. Sehingga ang katusi di mangoloto ko gurunna. Ya, yang memperonangi laitanay makara guru yaronasang ya aga woding kasi solusin na yun nasaba chow ka nasa sogi. Ya, chow ka nasa sogi. Nasa magampang. Chow ka nasa sogi apa agasan ne. Sila ada baka nasa jampangi orang paraku sila ada nama sila ka sila nama berang ide na melo capu. Makara guru na saya di bawah kunci na itu saya di baru musna ataka borok bawa no ko porok bano ri papirena fang Allah taala aja bana musukuru kita na ke fang Allah taala pasti capu imato itu nasi pekko carana kasipwa guru pekko carana guru melo ka de usukuru guru fang Allah taala na pina wa bireng na sa orang parku pina na pamegetong fang Allah taala keluar kalimat syukur seperti itu sehingga nakatan nitaken na ironange tawe mangoleh ku gurunna mancaji ulawang irutaken ya maka ni iro singa aga na gure maka ni kumapake peko cara de nasin milo ka syukur fang Allah taala aga tongka ka sene takke kuwakatan ni mancaji ulawang jadi peko cara de uli syukur fang Allah taala kasi turang iri kaderana na sabab syukur si kalimat na yoron nangero namo iro kaderana na katani manca jito ulawang. Maka sining sila surah kun karam surah Allah Ta'ala ya kemala kita menarik kesimpulan daripada agaron nang irampeng aki sikan nani ada na fang Allah Ta'ala sikan nani ayat na fang Allah Ta'ala ditujun na makkada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya sikan erodana fang Allah Ta'ala maka dia fang Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur atas nikmat yang aku berikan maka dia fang Allah Ta'ala nari kumusukuru ke fa bereku yang kau reko cek de togi mega togi utambah yako. Ya nari kumusukuru ki wala in kafartum naike nareko muko foroki aga angka ureko di cede narimai gana la azi apa namanya inna azabi lasyadid ya pacalaku nasa masarfa di fang Allah Ta'ala sekan renangi sinin sila surah kun fang Allah Ta'ala sekan renangi ayat na fang ada na fang Allah Ta'ala si bawa ero kesayo nangiro ya nasaba disuruh syukur di guruna dek nami syukur lutu ajunna ya lutu ajunna disuruh mopi syukur dek pa nami syukur lutu to sularakna ya yang ketur si dia nasaba cawi sogi cawi mengelak orang paranna jadi si tulina brenger wagagan na tulile tembayang fang Allah Ta'ala nakatan ni onang itakkan na manca ju ulawang nakatan ni kaderana tudangi manca ju ulawang to jadi maka fikko cara nasi guru de usukur fang Allah Ta'ala ita di pabiran fang Allah Ta'ala takkak ku manca ju ulawang kadera ku manca ju ulawang jadi muat meresa nasang desa sena fang Allah Ta'ala melo ka kufur riba pinyamanna jadi aku nero kapang murapi ramping aki memuarawi si mata mancaja gurun lauri iri manang terutama ri alena to bicara nasaba iro sengi syukur fang Allah Ta'ala cenia agak malam mak lefigau ya madaring itu macam itu ai pa syukur naikia de nol pajok ko di lalan atuangan jadi memuari pada mari lodok fang Allah Ta'ala atau maring kalingay nan niya to mapalatu wadi manang riwering alomo-lomo ngafal dari fang Allah Ta'ala untuk melaksanakan namanya syukur kepada Allah wading namalomo-lomo ifi ore sangi syukur fang Allah Ta'ala nasaba dari kami menuju ke fang Allah Ta'ala nasaba akasia singang terkadang kita kufur kepada Allah kita kan berprasangka buruk terhadap Allah maka dawe sila dan kasih majama sila dan makasian dari fang Allah Ta'ala naikia de panawirenga ia wakatai dari natuanganku ia dega de to pana pada ka tahu ketika muncul kalimat seperti ini madari itu fina napa saja fang Allah Ta'ala magi kalimat seperti itu seakan-akan menyalahkan Allah seakan-akan fang Allah Ta'ala salah maka magi fang Allah Ta'ala na wiring atau ngamapakku harus na jaman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala isukur ki mani bawang ya mamotor ki syukur ki aja itang iro to mangoto tapi itang itu mas sapeda maka alhamdulillah syukur ka iya ang kamotorku bali bola ko mas sapeda tahu mas sapeda syukur to maka syukur alhamdulillah ka sapeda ko bali bola ko malalang mopi joka pasay malalang joka mesi malalang joka pigi malalang
Idi to malalang syukur to maka alhamdulillah na pajo kamo pa Allah taala na beri mo pa disinga Allah taala untuk joka iro bali bola aku malasan ini na oleh joka. Ya, begitupun orang yang tidak bisa berjalan kaki dia na oleh joka syukur mo piri Allah taala maka alhamdulillah. Ya ule mo pa joka magi kasih boleh bola magi kasih boleh bola aku dia na oleh joka lumpuh nih. Ya, ini tahu lumpuh syukur mo piri Allah taala maka alhamdulillah ya lumpuh mo pa magi ni kasih bola aku dia ni gaga mati nih. Nah, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua tentang kesyukuran itu, maka semakin kita syukur kepada Allah, semakin Allah tambahkan kenikmatan itu. Sini nafa masir lana tuangat na tambah ke Allah taala dari kungka kitulimatcha syukur di sesena Allah taala. Begitupun sebaliknya yakutulia sakarami penyaman Allah taala. Dia tamilo syukur fa berena Allah taala cedek nari megana ai pina napa susaya kifakalinot Allah taala. Papena dita si bawa lahir batin Allah susahkan di dalam kehidupan kita. Penerokapan tanah pemberaja sini natasalaku di dalam napalatugaku wabillahi taufiq was saada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.